Nirmala kenyam biakamal bana rachame bana jeling rachame right kwar ni Honorable Justice Riek Bim Top, Governor Dung Unity State, ke His Excellency Justice Riek Bim karaja dana shalat ki ler dana shalat ke kwide jen bana leoni ke jen lerme mi jirama jidita kan kon wawoniam de jogono ku subscribe ku notification bell ku jetwany kalam nia gore ki ku comment ka kor ka mishi ler shijaling en ler bu kon lingwa same roñ mi shalat no lat ka je rey wich ka Unity State ka bentew man ban lingwa same where ki Governor His Excellency Justice Riek Bim Top Quern Cave Unity State shawa commission peace mission shawara which ka Ruweng administrative area ka Pariang shajianan wala ka shanga jan jogude kel ka paikel ron kina dangro widi jan dangro de diech en quer ni Justice Riek Bim we ka Pariang ka kuimala kam we demen keba la Unity State kana Pariang ko ba malwalat kana His Excellency Tiop de Moñ Luak Deran jaram dan la Governor Dung Ruweng ka Pariang wa kan chigo woj chawere wojin winami ko bikan mala mo bikan walat neme ejen jienda re woj ka Unity State gwasa we mal wajalatin ke bikan walat kana kweremi men bu kon kul ngai gwasa men dob dana woke je ka Ruweng ngai kono o take clutches tin wala mala to kam Unity State kan ne to content winami la take rolo kana rol to wane dio jale na ngaje no te wala ko rodien ka ben to ke Unity State kam den ka jang ki ne content winami la take client wala to kwa yele gorno de kan malamo de kan real ka kam dien ka kan kwadang ro de malamo no ngone ajan dob dana chala ke je en o ajan woke jamone re wich ka Ruweng ka Pariang ajan dob dana chalat ke je ke jen mission dana woke jamo ajan mission woke jere wichin winami ajan lere gore no de nyaga yekel ani gore jano biya nyaga nasin ko ken biya ta kamal bye bye